Легендарниот кошаркарски стручњак Марина Мајковиќ, трофеен признат стручњак во светот и во Европа се разбира. Имавме привилегија да присуствуваме речиси на двочасовен тренинг демонстративен со женската кошаркарска репрезентација. Споделивте дел од вашето богато искуство, размислување, начин на кој треба да се работи пред се во женската кошарка, бидејќи долги години сте во неа. Накратко, имавте краток период да ги запознаете нашите репрезентативки. Што размислувате во овие први моменти, како ви се чини печатокот, иако поголемиот дел да напоменем од нив се рековалесценти, кои повредени, кои се уште се ги залечуваат борби? Богу хвала, па су ситне повреде у питању. Pre svega toga, meni je ogromno zadovoljstvo što sam u Makedoniji, smatram da je to jedna normalna obaveza i jedno zadovoljstvo svakog košarkaškog stručnjaka da nešto što zna prenosi dalje. Mislim da nisam dobar primer ukoliko ili bilo ko postiže neke rezultate, a posebno u svom nekom regionu gde živi, a ovo je sve za mene moj region u kom živim, ne ide mi, kažem, ne prenosim to znanje i ne pomažem da se u drugim nekim sredinama ženska košarka na najbolji mogući način razvije. Zato moje veliko zadovoljstvo što sam u Makedoniji na poziv čuvenog Petra Naumovskog, koga znam ceo svoj život, što mi je jako drago, košarkašica poput Monike Gavrilovski koji izuzetno rade, ovo je jedan mali savez, ali koji izuzetno vredno radi, i onda naravno ovoga tima koji sam danas po prvi put upoznala, koji nije u kompletnom sastavu, bez nekih svojih ponajboljih igračica, ali koji izgleda vredno, dobro. Vidjet ćemo na kraju krajeva i na ovom turniru i na ovim utakmicama kako će to sve izgledati kad se one skupe. Kvalifikacije su u novembru. Mislim da cela košarkaška javnost u Makedoniji bi trebalo da podrži ženski sport, da podrži žensku košarkašku reprezentaciju. Vi ste videli šta smo mi u Srbiji napravili jednim paklenim radom, jednim predanim radom za neko jako kratko vreme. Praktično u 4 godine smo osvojili zlato na Evropskom prvenstvu i bronzu na Olimpijskim igrama. Tako da želim jednostavno to nešto što smo mi radili da prenesem na sve sredine onih zemalja, naravno, kažem, posebno koje mnogo volim, i da dokažem svima da se u ženskom sportu, u ženskoj košarci sa malo ulaganja, mnogo manje nego što je slučaj kod muškaraca, može napraviti čudo. Ги споменавте оние два големи трофеи кои ги освоивте со репрезентацијата на Србија. Но во секој случај, за да се стигне до таков успех, макотрпен е патот, потребен е подолг период. Затоа треба и јавноста да биде трпелива, да им се даде шанса и подршка пред се на овие млади девојки. Pa vi ste sve rekli baš kao što treba. Kažem, ja apelujem na makedonsku javnost, na ljude koji razumeju košarku, na ljude koje vole košarku ovde, da imaju neka razmišljanja kao što imaju recimo neki Rusi ili Turci, koje Petar Naumovski mnogo dobro poznaje, koje ja poznajem jer vodim Galatasaraj ove sezone, a to je da ukoliko možeš da napraviš, ja ne pričam ovde, naravno, daleko bilo protiv muške košarke, ali samo podstičem ljude da možete da imate šampiona u ženskoj košarci, pa dajte da se skupimo, da podržimo, da javnost podrži, da uložimo i taj mnogo manji novac nego u muškom sportu i da imamo šampionke jedne države. Ја претпоставувам и искрено се надевам дека ова е само почеток на соработката меѓу вас, Македонскиот олимписки комитет, кој исто така даде подршка за вашето присуство овде, и Кошаркарската федерација на Македонија. Hvala vam puno, ja sam, kažem, evo već ovih prvi par sati dosta iznenađena i o tome sam svedočila na predavanju o profesionalnosti. Kažem, jedne male, ali odabrane grupe ljudi, i baš se radujem svemu, evo, i svim satima koje ću provesti ovde u Skoplju i večeras, i turniru i utakmicama što ću videti sutra, tako da definitivno je samo početak naše saradnje. Ви благодарам, Сенешка, и многу успех. Hvala vam puno.